jednim velikim aplauzom pozdravimo te naše prvašiće, ohrabrimo ih, jer sigurno naravno da vi roditelji ste isto uzbuđeni, da ste možda malo i u strahu zbog ove značajne promjene koje se događa u životu djeteta, onda i vaše obitelji, ali nemojte se bojati, evo i ovaj susret će pomoći tome da mi u školi podijelimo neke vaše brige i možda i obveze, dakle vi sada polaskom djeteta u prvi razred dobivate nas kao suradnike i pomoć u praćenju, u razvoju vašeg djeteta i u tom smislu evo želimo da i vi roditelji i mi u školi učitelji i stručni suradnici i svi zapravo koji radimo i brinemo oko djece da zajednički i dobro i kvalitetno surađujemo. I to je jedna od važnih poruka, dakle da svakako u budućem našem suradnji bude jedna dobra i pozitivna komunikacija, jer samo ta dobra i pozitivna komunikacija može stvoriti kod djeteta jedan dojam da ovo što čini u školi i zapravo će doprinijeti njegovom napretku i razvoju. Ja ću sada samo poželjeti da ovaj prvi korak na jednom dugačkom putu koji se zove odgoj i obrazovanje našim prvašicama bude zanimljiv, koristan, na tom putu da stiču puno blaga, naravno blaga u smislu znanja, vještina, prijateljstava i tako dalje, i da naravno uživaju u putu. Dakle, evo sretno vam bilo i evo ja ću najaviti jedan naše učenike sa svojim programom, a vi ste već na onom roditeljskom dobili neke informacije, pa pretpostavljam da znate kakav je dalje danas plan ovog susreta. Dragi prvašići, dragi roditelji i gosti, dobro nam došli. Sretan vam i uspješan prvi školski dan. Budite hrabri, ne bojte se. Strpljivo i polako stičite do znanja. Već nas čekaju slova, brojke, računanje, čitanje, ali s dobri prijatelji i prijateljice ništa nije teško. Kako bismo vas ohrabrili i uljepšali vam ovaj dan, za vas smo pripremili kratak program. Osim što se u školi uči, u školi se pjeva i pleše i zabavlja. Kako to izgleda, pokazat će vam učenici nižih i viših razreda s dramskom igrom Đače, pjesmom Ah, što volim i recitacijom računska zadaća. Nakon što odgledate kratki program, pozdravit će vas psihologinja Ivana Pavić, pedagog Josip Đurđević i vaše učiteljice Vatroslava Jelčić i Vedrana Ljubalić-Ćosić. Zatim ćete se uputiti sa svojim učiteljicama u razrede na gajnije poznavanje. Želimo vam puno radosti, igre i naravno petica u ovoj, ali i u sljedećim školskim godinama. Sretno! Đača uči, kraj prozora sjedi, sunce zlatno u dječaka gledi, smiješi mu se, milo mu besjedi. Sad je doba da se igra skače, hodi k meni, milo moje Đače. Đača kliče, Meni hitno nije, čekaj sunce da naučim prije. Đača piše, kroz prozor me gledi, a na grani mala ptica sjedi, pa mu pjeva da ga malko jede. Sad je doba da se igra skače, hodi k meni, milo moje Đače. Đača kliče, Meni hitno nije, čekaj pticu da naučim prije. Đača sjedi i u knjigu gledi, zrela pruška u sobu uviri, slatki miris svoga ploda širi. Sad je doba da se igra skače, hodi k meni, milo moj Đače. Đača kliče, Meni hitno nije, čekaj kruško da naučim prije. a kad knjigu proučilo Đače, knjigu sklapa i na noge skače. Kome zvao, kome se bi htio, dolazim jer sam naučio. Sunašte se Đaku osmijehuje, ptičica ga pjesmom dočekuje, a kruška mu slatki plod daruje.
pločice i pisaljke, gospodična zada velike račune. Ja ne volim računati, no svejedno kad vidim da moram, zamislim se i napišem. Brže sam gotova nego Adam. On sjedi za mnom i treba i jako ga stegnuti ako hoće da prepiše. Prepisivat nije lako, jer gospodična na klupu sred razreda čita, gleda i ilustrovani list. Hoće li moći ikada samo načas razgledati slike ilustrovanog lista? Što bi to moglo da znači? Ilustrovan. Gospodična, zašto vi bar jedanput ne pokažete slike, makar samo meni? Zašto ja prvi zadatak slišim? Tako ja mislim u sebi i šutim. Gospodična lista i ne vidi me. Evo, lijep pozdrav svima. Sada smo došli od onoga najsvečanijeg dijela koji vjerujem da svi željno iščekuju, a to da evo, upoznamo svoje učiteljice, pa ću ja evo prozvati učenike koji idu u prvi A razred, a s moje desne strane je učiteljica Vatroslava Jelčić, pa ja molim djecu da onda dođu do svoje učiteljice. Nakon mene će psihologina koja je s moje lijeve strane prozvati za prvi D, a kroz lijeve strane je učiteljica Vedrana Dugalić-Ćosić. I za prvi A, prvi nam je Manuel Berezovski. Ano, molim jedan slavu za Manuela. Evo, tu ću vas učiteljicu poredati, staćete lijepo jedan pokraj drugi. Poslije Manuela dolazi nam Lovro Dugalić-Tofolini. Iza Lovre dolazi Petar Holik. Nakon Petra tu nam je i Božidar Karlović. Zatim slijedi Logan Kurkutović. Iza Logana dolazi Filip Kuzmanović. Evo, nakon toliko brojnih dječaka, evo nam jedne djevojčice, Ela Lončarević. Nakon Dunje, to je Aroha Metar-Kljajić. Ajmo jedan govornik na planu. Prvi A razred. A sada će prvi B razred od učiteljice Vedrane. Prva nam je Ema Ananić. Zatim Lucija Delić, Mario Franić,
Miletić, Paola Pejić, molim vas još jedan veliki pljesak za Milica. Evo sada kao što nam je lijepo i Leon najavio u našem programu, rekao da ćemo se sada uputiti u svoje razrede sa svojim učiteljicama, znači učenici prvog A sa svojom učiteljicom Vatroslavom ići će u učionicu broj 4, a učenici prvog B sa svojom učiteljicom Vedranom u učionicu broj 2. Tamo ćete se zadržati vi roditelji kratko s njima, pa ćete onda ih ostaviti malo same. Ali na tom našem putu do učionica najprije ćemo se zaustaviti kod našeg starog školskog zvona, gdje će, kao što sam roditeljima već najavio na roditeljskom sastanku, učenica koja je prva po abecediti, pozvoniti tim starim školskim zvonom i označiti početak nove školske godine